up? It's your boy Zoga here. Do not Zowa. Trend le don't ta. Don't ya Zowa he tournament ni lawa Zoga custom room ti na main ya Zowa he hay. Amasa in Zowa chung chang hay screenshot ulai lo cheer don ya Zowa chung chang kim fel takin a free lawa mase aman kha tau lo ti lo sai du ni hay ni lo screenshot tula. Ai du la hianin government Higher Secondary School Class 11 Section A le Section B in tumtuan ya zawa hianin chu DNG Section A chu DNGR niya Section B chu sauce hawan ni sauce tuna kan hak meka start to na hianin hetlama blue side how sauce hawan niya red side how he right side red side how he DNGR niya blue side so sawajong hian rindika vomsa ta fakzulat laule po kale mapuya mizo 225 ani nge fakzulan on ben don le tunen kan ngak meka opi hero ben turen tam khom me nge on be masak bang le esmeralda lam hi chu vakan tum lo ni oma link te po ben tu tam takan oma nge ni yo DNGR lam alrichian nge abe nang ti ngai tu le me ka trong hian evil genius CG le kanama le alrich le tilde eng thei le zai ko boy ni boka chochonia DNGR how lam hinita amunum do kho min langa hai o tuna hian in alrichian nge ron ben don alrich an bevel me ka tu in link te po ben tu tama ben tu tam khop me tun season jo tiang te kha ni ya od export on ben boka fighter on ben boka small dan ben boka export on ben boka tu teng the na nge on ben no ben en tlat mai tun kha alri kha no ben ron nei tlat me ya nge ni on problem hi na chin lok khan in restart call kan ne ya tun hi a thei to lawin ang mai thei ya nge ni ang o tulte eng thei ya tilteng theng nge ron be nang ti hi nge ben tur one ben an chan to alricha alek niom takin langa tun kha rin di kan nge ron first pick ang alawen ang tuna thamu saron first pick at swallow ina ang khop me thamu si mase herite po oma op hero tak awma mase thamu si ron ti swallow fighter a chorin kamu so khufra DNGR how in Kufra on pick boga evil genius CG in Kufra and pick up from Saturn Tamosa on pick up Tamusi aligning solo lightning le split pushing I don't know much in Temeang Tamusi akala nge in Tamus chuanin tamhian necklace of durance and pek nge khangaya anti life steel khangaya tahin nana ron market mele nana hi kanama ron pika chon ole selina rin dikan ron pika fakzulan leslie ron pika ta hianin cloth le dangai da chon cloth te timeang cloth te 11 hi chu achak khop me ma se 11 chu tu na chonin thiaman lawang mai theya king chonia tu na tak hi chonin ting chonia cloth te timeang carry te an du lawin ranga link alrichin green garon pick boga ma sa fakzulan leslie hi deron den mai the boga thil fried lo ani ya chonia mapuya mi so 225 ring on pen le don tu na hianin kan ha ka alrich khan na chingkhanin a ben lawa tinga tuna mapuya 225 mi so ni on pen le don le nge tuni maximum le ni la o gogon pen a gogon ben na chung khanin gokian carry hero hi alla nei lova DNGR how hianin alla nei lawa link hi chu physical assassin ani physical assassin chu late an mamo deu in lang khom me early hero carrier chan na hi ni deu me ya chu ni ta tama hianin so win rindi ga hin ne ya selina I try me ma early carry hero chonin nge psycho boyan chawon ben tlan mai chawon ben tlan me ma se chaw hi chun lak to ring lawa ma se chaw second tank ka hian an le tuna chonin second tank ata mang three na chaw hi problem chu amno ka ole tuna hianin bedang tilteng then bedang ron piklan me ya po kale pokia na di dong ni poki ni tur ta ni tro poki le ma pu ya mizo 225
in Franco tanker an la nei lova so so hian tanker Franco manga khan don kho me saber hai chu old school poki chu old school don tat mai le old school don saber on pick la va hai bisar on pick ta zo ka poki an amoni lau ka jan choose le and trolling de tat ka jar on pika tu na zaiko boy na on pick la da le tu a hian in carry hero hi an nei lutuk lo ma se bedanga ali damage a thal tuka ma se anem de duain squishy ma bedang hi jo ma se thal tuk thawa chuanin englam nge ron pick done marksman an nei lawa ma se late game dominator a link an nei thungani tuna hianin DNGR hawin link an nei thunga rata hian leng so lala hello YouTube ai fak zola tla hin Leslie ron pick the tlat mai Leslie hin mai tla thang dai deu chu reviews on Leslie mu nom dong kho mai sutleng ro keng ro tuna hianin vomsa tanaron vomsa de tuna hina gameplay ken cha kho me a ozako boyan moscow from pikania so team pick athade uzog ma mai thia chan chu tan team me ang vomsa ta vom khong vomsa ta thamu si akhal ka ti dong khana khal em ma Franco po hi second tank ka mang thi dona chan chu kaja po hi support in kal thei don vuga an pathum thamu kaja le Franco hi defensive deunga an bil chona thadon tuga hai a fighter emblem a pepoka vomsa ta hian in thamu si so heta hian in DNGR how hian in duain ali carry hero an nei lo na hi ni deuh me ali carry hero ta khi chuan in na hi chat pui thil teng thei hi chat pui angai don khom me la tu na hian in Selena in tu na hian in Selena heta hian a solo buff don in lang khop me a Selena solo buff don in alang a solo buff lo le tatlat men ting Franco mid lane a hian in heta hian in split push kan ti me don chu clear sak lane clear split ding kan thei hil mai chu lane cut all lane and cut low sak ve ai nang ga ling 3 men mid tlat me hai link hi a side ta kal lawin lang khom me a Selena in buff heta hian in rindi kan buff la me ka ne ta chil tu ron te ni he kanama ma se restart call on thei dolong restart call problem om to kan ti vek to ari yang tu chu ani turang chu ni to ni DNGR ho he ngen an don so sawi tu na hi chun so chau hi an chapuin alang du mel ko me ta hian in Leslie kan mo baga Leslie le ka jan kol du na Leslie le ka jan kol du na ha ta hian in ko zai ko boyan poki le zawat fak zola tlaw aron ole zaw ko bola down trap down kan ti PUBG ma tro ha hian in bain aliena oma vomsata evil genius an thamu vomsata an han khoi deu laksan tuma vomsata da me chalo da dewani yang heta hian link aron time phei hlei hala o link in ultimate da nei ma kho mele link in ring tika sata o link zo ka down don avamo ring tika khan atifua o evil genius of an first blood let me ring tika first blood let me la top lama hian in alrichale zaiko boyan oma chonin heta hian in o alricha ava box wal doina anga ve bro hai ma se an IGN na in game nei kha sai mo Tuan tilte yang thaya mita DNGR carry hero alia hianin nana de tap hi ni meya chuanin bedang hi ni baka o van hook moi am tuna khanin Franco ina hook moi khome o tuna khanin rin tikana ron kill ya rin gran second kill nei da o evil genius la down hal bok zako boya da bule hal bok o van I so anan ngam pum khop me atu na hianin I tilteng tel hi ali carry ber ni atu na hianin chu ni ali a chonin linten damage la tok lawa rin tika true ani dona tu na hianin fakzola 101 and doka pokia 102 ani don bokani kaja
oh tu sual tat mai ma puya 225 ola tu na hianin badang kanamanin an ne ka badang in 1 kilo nei ngala tilte ang khela pasif le ya tu na hianin I khufrain oh alrichan an khoidewa masal tilteng thean kile ne ya chunin ta hianin vom satan bot lane la karon tumboka chon oh he ta hianin alrichan on back khama vom satan bot lane la theilawa ta hianin evil genius CG in farm poka chon heitung e badang in buffalo don pokani oh munam don khom me tu na hianin badang 101 kanama 101 nei tlat mai kanama KDA 101 ania tu na hianin rindi ka vekar thia 2121 nia na munam khom me chonin tung e tank o ma puya ni tank ka thengil je evil genius G EG po tu na hianin heta hianin an gang betlan mai badang kanama na tika o van flick mo em vom sata atlan chhei non tlan sos vom sata hitlan chhei tlat tu na hianin botal mana I an tree ganking afli mana vom sata chhei ko mai flickin atlan chia tu na hanin munam khom maya chonin heta hianin I Selena rom rindika rom poka chonin evil genius EG in mid lane dominate ta chon heta hianin kan mong hen zakoi boya zakoi bayan thatlei thedon lo tlan mai o tu na zakoi boya aron chanman don tlan min langa o badang in kanama in chana o tu na hianin amunam khom mai evil genius in ultimate ron manga mase I tu na hianin fakzola archin ngala o kanama kanama in puki aron thatlei ngala o tu na hianin evil genius down theatre pa fakzola na veka thi chenga ya o kanama nen hian mase chutian free mai en tumbik lo ni chon ta hianin vom satan hi chathei tu vom satan hianin tartil la khoi mek bokarin dikanen hian an roaming hi thakho me tu na rang hianin mase kanama hi a hlau om ve to kho me tu na hianin gameplay ron beimoi kho me tu na hianin ultimate mase avan poi em ma poi na hook sual tlat mai tun krum khachu ma poi nei khachu tun aron rin dikanan cover thale ngala ma poi oi thilo che o thita rin dikanan play moi thei kho me kanama thidona ta hianin vom sadaron chelu ta vom sadaron lau ko me vo sari che thei ko me tu na hianin pokia africa mase I tilte eng thean pacific nei ni DNGR lam hi lek pakhata oma lek deu pakhata oma chu an problem te poni nga mase zakon boyan botlane split pusa aden mase pokia le I fakzola anzuk chuka chon heta hian vedang kanama aron back le ta kanama aron plan kanama aron random kamera thale thinga don kanama revenge vengeance ron la donem chu ania mase vom sadaron che thailu tukat vom sada damage na mase evil genius and ultimate ron mangbok o tuna khanin I mapuya adawna rindika po down ni mase kanama po aron chanman lova evil genius EG aron chanman lova kanama ultimate ron be fulfill mase o mase du ain o nanai kill tilteng thean kill ron ya chun hosmun chonin du ain lo ol ve de to ni alricha po che thai kho me atun rum chu lei khel chin tu na chonin best player chu kanama le heta hianin rindika khel thakho me vom sata la khel thra em pokani tu na hianin din mun hi vom sat hian blood la sala towa chonin rindika hianin Clock of Destiny le to pokani ya kan muang hianin kajale franco po an pui kho me le chon ta hian badang in demon hunter sword le boka amunam kho me ya tu na hianin evil genius EG hi link hi o tu na hin alrichan arzu fe mase alricha che sual don tlatina lang mase evil genius EG ron kama o evil genius EG in pokia thadon tlan mai hetla ma hianin badang in aron badang kanama hi che thei kho mai tun rum chu o chon rin dikan ling aron tharle boka an munam ko mai so wi tlem tuin an che thei in rin oma mase mi sa tun khachu mase ma puyan ultimate mang don em ultimate mang to so ma puyan hukta amol tu ma puyan mistake che nei mase aron recover se ni tu ni rin dik hianin aron thro boka error ron moi thei kho mai rin dik po hi o amunam kho mai chonin rin dika tilte eng thei atlan chetlan mai tu na hianin engeni alrich hianin tilte eng thean na lam kha ti boya tuma chonin tuna hianin vom sa daron che thei khom mai tuna hianin kan muang hianin kanama hianin ati mai te a carry tha thei lowin lang khom mai duain tuna hianin alricha hlau khom mai se alricha rindika da mai chana tol tu rinjikhan tuna khanin
ya chana kha 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 line in transition ala to ni tuna kha nin amu nom te ko me evil ole tuna ron hook le ta ma pu hian in mistake voi ni chu nei ma se aron recover thai khop me a heta hian in an fing khop me du ain so sian in ta til hi an la thlam lo khop me a fakzuala hian a split push mang lo zoka I vom sa zok hian in a split push a heta hian in I o tuna hian in I kanama in I mapuya aron fu ching ko merin dika selina hian ali da me chana I tika ria kalina mega killer on nei ngala I evil genius GEG o badang I aron pokian aron kile ngala o tuna khanin killing spree vom sa on nei ngal boka I evil genius EG tan hian in early hi dominate hard upunga an early dominator hi tilte eng thei hi nia nana hi nia masan nana chu du ain cc tama dame chu du ain tam lawa early taka hian in chu nia nana ai hian in lilia zok hi ni thei se kan ti dewa mase tuna hian evil genius EG hian in patlam hi ala mase hei tuna hian in vom sat hi tonight achapu hi khop me 3 or CHUAN ya masa rin diga point rin dig hian in apok char hala tuna hian evil genius CG hian boka o evil genius GE in gang bang na khome tuna hian mase athim ai piglo o tuna khanin pokian a that ngal ni o sos lampin che thai khome ya DNGR on hook le ta tuna khanin mapuin on hook le mai khame aricha o tuna in pokian en tinge tiang tuna aron o pata aron chata tuna hian in tuna khanin an chemai kan mase alia an chedeu DNGR lam hi du ain an hne to lo deu ni an gol ta hian in thlau to ma kan muang hian in so hian in 30746 an nei line DNGR lam hian in 20345 vel ting vel chun ne GG anon ti ni atra khop me amu nom kho me ma se DNGR lam hian in lek an ne wang hian in tiang hi a thleng thei me am ti khan ya vom sa ti ron check me rin dika po hi aswala wa po fak zwala la che swal bok BC lo map we line on hook thei pok sia evil genius EG la ling la hian o badang kanama hian lo khop me a kanama hian pokia thatre ba pokian ma se pokian ron pot moi lu tuk thlat mai tuna in alri che lut ma satura hian ka ngaya ma se alri ta alut to o kan muang hian in tu te eng theian alri cha po down hal mai ta o tilte eng thei hi a che fu thei hlei lewa lek ani oma arli hian khra chiang chi lewa tuna hian in o aron bei moi ko me tuna khanin evil genius CG naron o tuna khanin zualan aron triple kill kat mai le afu lo nang ko me zai ko boya po zai ko bo hi kawalam khat ve zai ko boya po che thei mang lo ni tun trum chu an lek lamani ya DNG mani ya DNGR lam hi aron down moi lu tuk tat zau ko boya khanin kill chu ka thu veron tini zau ko boya khanin poki aron ko lum tat me van bei mo ding mai me tu na khanin an ko ngal pi me moi ko me zai ko boya poron che thei ko me kana ma hianin atim te carry thei don lawin ang ko me tu na rin dikalain oron huk le no me la tu na khanin tuna khanin selina dauna mase fakzualan aron ke motuna khanin evil genius CG ultimate manga evil genius CG aron tiran aron come down aron come back mo ko mele sorry tuna hianin ole palin thia poki aron thole tuna kha vom sa tharon baule lu tuka kha chan satan DNGR lam khanon la ni hmuh nom khop me duai na hmuh nom duai so sian in hne deuh ma zawk in langa ma se ling evil genius GR hi EG hi alei ta den dong tuka chon heta hian late beast zaiko boy kan nei boka moscow late beast ania ma se ngai ngai necklace of the ransom anti healing vom sa hi an target anga ngai ni vom sa ti op tol dungi tuna hianin an built in lokila tuna hianin vom sa tan achau khop me ma se evil genius EG aron ultimate asha chiang boka ole tuna hianin vom sa tan an va base holang em ka soyang khani zaiko boyaro chet hun ta chi ta le ole DNGR lam hiron come back up pokia po down don't mai pokia atla seman lo tlan mai tuna hian francoin zaiko boyaro down tuna hian rin dikaron kal ma se badang inaron kana mai non kill ngal mai masalinga kill man fakzulan ka lengal cha cha an fain net to kem tuna chonin ole tuna ina on hook moi thei khop mai ma pui hianin on hook moi thea tuna hian tilteng thea aflia kana ma po fli ngai khom tilteng thea daw na kana ma afli cha cha ngai don tla mai
poki aron khel thate ko me damage an nei ko me ma se vom sat kha du ain op view to ma se tuna du ain ava huai sual de ani ma izai ko boyan chau sual de utar me tuna khanin tuna khanin ma puina fix sual view ma se flick nem kan mutowa tuna khan ma pui hi khel thal tu ni huk chacha ola tuna hianin kanama in an ultimate le ma se ma puin ultimate din ati ola rin dikaron chate ko me ma se I fakzolan kileron fakzol hi 926 ka di eron chakop me I kerina la rin dikala 11-3 kerina ino timo ko me ola ma se ma puina huk fu lawa ma se problem mo turangai la vom sada main sidai vom sada I eno din pe pok silwa ola tuna yen ma se tilteng thian ultimate ram full tu ola tuna khanin I Virginia CG aron loot ma main alanga kha ma se vom sada down thunga mase fakzola hi aden toin alanga mase zaiko boya poiron che thai ko mele antlo mai dula big lawa en dn ole ma puiron tia pakiana thadon fakzola pukinon thata fakzola lesli hian alai tamang thiam ko mea ti chunia ole badang hepai kanama hit aron che thei don to lawina lang khop me ali khan mase asquisi de wan na langa mase dame chu na khop mele mase pokina thadon ka ria tunka I rindi ka khan no ero ina phalawutak me tunka amunom khop me tuna hianin md DNGR how he angam DNGR how he an tlom du big lawani an lose du big lawani ti lang khop mele ti thei alatama link dame chanatama badang ultimate mang se on down ve to khop me tuna hianin amunom khop mele tuna hianin Scarlet Phantom le LS Battle ania BOD atuak meka tuna hianin zaikau boyan ole poki azokat neka masele tuna hianin athitlat mele kerina ano saddown le hala tuna rinninga 3v4 en dona zaikau boya tan hianin pus afahun don em arichan an pok thina tilteng thei du aina fang te ma me thei tun rumju mase an lekamo leklo mo ka shela wa kha chu tu mo ni kha chon lekaron tinge me evil genius pol lai ta hun don to tuna hianin evil genius link hianin Berserk Fury alai to boka generator masita nei to boka tuna tu me ki ange kha hi chana 7 seas ka nge kha min kha ange 7 seas mo blade of 7 season ni team poki na ngam poki damage na to boka ma fakzula damage du ain evil genius hian a feed de ma arita adu ain DNGR lam hian an va barma mai na langa zaikau boile kanama hian chan sanla siam thame kan siam thachar chara chon tilteng thei hianin asisi naron bei mek buga ma se lord lam hi an la toim lord thi khonge lord thi ka wa shemi lord an lo la to zo kan hi zogina so sorry so sianin lord an la to zo ka munom khop mel tuna hianin ma puita chaka hun don tlating ka ria tilteng thei hianin asisi poita richa an hukle tlat mai ma puyan ava mo en lord hin ki langai don buga het a hian tilteng theia afri deu buga masele kanama ina ron masing kan tlat me ma se omziom talo fakzola na fa para mase fakzola thitak mai evil genius an ahuka mase anvahan munom em dn aron triple kill bedang kanti evil genius eg aron triple kill ya amunom khop me atura hianin dngr lam hian chakan an pedumi ram mase rindi ka damage chanalu tuklat me kha poitlat me zaiko boya down kha poil tuklat tilteng thaya pofu tilteng thi hian passive nei donam kanena passive nei silo tilteng thaya thita rindi ka an tifu me rindi ki 14-4-17 ania kd era thako me rindi ki fakzula po kd tra 14-3-7 ania poki yala atra boka an poki yala ma puya hian ole tuna hin evil genius hianin evil genius an thakan ron mega kilani evil genius lai thuni ania physical assassin lai thunani don tatlat meile tuni kanama cc adron den don bokne tlem te na hard to dona amunom khop me atuni vomsa te tlem te in early karon dominator late hi tlem te ron che thei to lawin ang khop me amunom khop mai tuna hianin game karin aide in area amunom boka tuna hianin bedang in 10 dead nei ma se a carry churcher ni ti ka hriata kanama hianin kill chu an evil genius nd DNGR lam hianin kill chu pedeu ma se an tlom du big lawa hai an la kill nei them chung in so lam hi la chak thei lo ni section B class 11 le section class 11 government higher secondary school an ni
amu nom khop maya mizo government higher secondary school nya ole tuna khanin o aron batang in ultimate aron mang ma kalamai ultimate mang ma franco ma puya thidon tan mai ole ling aron ka aron kham lat puki aron daw le ngal tuna fakzula le rin dikale vomsa ta chinom ta ole amu nom khop maya heta hian vomsa ta hian in aron bei buka vomsa hian in ngi ultimate aspen tomi vomsa ta ultimate nei to lo vomsa down dot latin lang khop mai o vomsa ta down hoi vomsa ta down vomsa ta down lau ka mu sual sorry lut to kha vomsa ta tlan che thai o vomsa ta athila utlat mele cha rin dikala o marin dik dame china o fakzolan aron capture chara tuna khanina down le ngal fakzola khanin o fakzola dame chana tol tu khat meina langa high ground lam hi on defense chara high ground an to high ground tare a chevet tong ni tuna yin basan an la Tom Doom Big Lawin lang kami to na yan Lily kill 44 kill so soin na line DNGR lam hian 25 kill na ya masel ka soitong khanin an player hian lek pakhat omin alang khom me masel problem olo tur angai thawila tiang kha ni ya restart ko kan nei to a masel NDGR hawin an chakti du big chona high ground defense an thiam rap tak to Lord spong le hala Lord lag le mai Leslie hian solo Lord theidon em o lifestyle lak chuanin lo oho tuna khanin evil genius at dai tlat mele tuna khanin oho hook mone ma puya hook moi theilu tuk tlat one tuna hian Frank Pro kan mu theidon tlat ma puya hook hi amu nom khop me o tuna khanin avan mu nom em psycho buena ron down ngal marksman masa psycho buena psycho buena an game buena sal tuklat o tuna hianin athive alricha thile ngal tilteng thei chi damta tilteng thei hianin defense tonem tilteng thei hianin anting eti don kan enang ole tuna hian tilte selina kill du adu dona tuna hian so sawan chakin ani nom khom me so sawan chak don o so sawan chakta tuna khanin tilteng thei hian defense thei man lawa tuna khanin na mu nom khom me ma puya hook ta po mistake vel chu om ma se mistake how do chu ma se hook bon do po kan muwa chuanin rin dika selina po kan muthea ma se du ain DNGR lam hianin an va bar ma mai na langa chuanin ai kan muang hianin DNGR evil genius in alait man dona amu nom khop me hai zai ko boyan aron zai ko boy le kana mai na chan man lawa nana hi chu thin lo ma se du ain da mai chanei lawa cc de ungaro nga khania kan muang hianin bedang la hian cc nei hem box cc du ain an nei hem mama ali powera link hi physical ani wangin al chu tin tugin nei si lawa ma sos lama hianin vomsatan liron nei de popa rin dikapon liron carry thei de popa poki la khel thabok sia an assist an defense lam hian in 23 le 21 season nei vevan nei bon ko me to ra hian in 6 dead le 7 dead nei ma se ma pui le poki hi a chen ko me fakzola hian in Leslie on choi mo ko me tunum chu bau wang ko me che por an cha ti mai an che traboka ama po che traboka ko me rin dikan error on fu moi thei ko me vomsa to hit ten early dominator ni atlem ten nei da khanin mutom lo le thunga ma se munom lu tukani tia ga soi du ni o tuna khanin sauce the winner ni ya tuna sauce ho te hi sauce le DNGR te hi government mizo higher secondary school class 11 section A le section B te an ni a section A te hi DNGR len ni a section B te hi so sound ni zawa tuna khan kan zawle chia episode 2 amunom thei khop mele khari zong khani se ka video te min like sakam no se sak tuin kan chani hello me